Mu kiganiro cy'uyu munsi dutangira ku nkuru yanditswe n'umunyamakuru witwa Kate Sullivan, uyu nguyu akaba ari umunyamakuru wa politiki ukora igitangazamakuru mpuzamahanga cya CNN. Igitangazamakuru mpuzamahanga kiba gikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munyamakuru mu byerekeranye na politiki Kate Sullivan ku nkuru yanditse ku itariki enye z'uku kwa kabiri muri mwaka wa 2024. Inkuru ikaba yari ifite umutwe ugira uti Trump suggests he would consider a tariff upward of 60% on all Chinese import if re-elected. Tugenekereje mu Kinyarwanda bikaba byasobanurwaga yuko Trump yavuze yuko niyongera gutorwa ku bicuruzwa byose byavaga muri leta y'Ubushinwa byerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka bizajya bisaba 60% k'inyungu yose ibyo bicuruzwa byose byavaga mu Bushinwa byerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byinjizaga buri mwaka. Aya akaba ari amagambo bwana Donald Trump uri kwiyamamariza kuba perezida mukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje muri uno mwaka, avuga yuko niyongera gutorwa ibicuruzwa byose bituruka mu Bushinwa azabizamuraho umusoro bitewe n'uko igihugu cy'Ubushinwa kimwe kirasiga mu bukungu igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba yatangaje ko ibingibi bashaka kubikora abanyagihugu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera yuko abanyagihugu bo mu Bushinwa akazi kenshi bagatwaye ibintu byinshi bikorerwa mu Bushinwa ubundi bikaza muri Amerika byarangije gukorwa, aho kugira ngo bikorerwe muri Amerika biha akazi kenshi abashomeri bo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'ibyabaye muri campaign ya bwana Donald Trump, twongeye kubona inkuru ku itariki 24 z'uku kwa gatanu muri uyu mwaka ubwo umunyamabanga mukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yafataga rutemikirere yerekeza muri leta y'Ubushinwa i Beijing mu mujyi mukuru. Urugendo yari akoreye mu gihugu cyo mu Bushinwa mu mujyi mukuru wa Beijing, akaba yari agiye gusura leta y'Ubushinwa ayobowe na Xi Jinping ari perezida mukuru w'igihugu cy'Ubushinwa. Mu biganiro byari bigamije kuganirwamo kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizanize leta y'Ubushinwa kugira ngo ntibazivange mu matora azaba mu kwa 11 azavamo umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uko kwezi. Si ibyo gusa, ibitangazamakuru byose bikomeye ku isi bikimara kubona iyo nkuru y'uko Anthony Blinken yagiye mu Bushinwa agiye kwihanangiriza leta y'Ubushinwa y'uko batazivanga muri aya matora azavamo umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Anthony Blinken yongeye kubishimangira ubwo yagarukaga muri Amerika avuye muri Beijing, ubwo yaganiraga n'igitangazamakuru mpuzamahanga cya CNN, nabwo kongera kuvuga yuko rwose Abashinwa bari kubakeka yuko bazivanga mu matora azavamo umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tuvuye kuri iryo hangana rigaragara mu matora akunda kuba hagati y'ibino bihugu bibiri ari Ubushinwa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twakomeje kubona intambara irimo irashyamiranya igihugu gikuru cy'Ubushinwa ndetse n'agahugu gatoya k'ubutaka kigenga ariko Taiwan. Ubushinwa bushaka gufata buno butaka bwigenga bwa Taiwan bukabwomeka kuri bwo, ubundi Taiwan nayo ikajya mu butaka bukontororwa na leta y'Ubushinwa. Gusa ibintu byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zageze birakanira kure zivuga yuko rwose leta y'Ubushinwa nishora intambara kuri leta ya Taiwan. Abanyamerika bagiye batangaza kenshi cyane bavuga yuko igihugu cy'Ubushinwa n'icyataka Taiwan bazahita babufasha bwinshi bw'intambara bwose bukenerwa na Taiwan kugira ngo igihugu cya Taiwan kivane mu menyo ya rubamba kirwanya igihugu cy'Ubushinwa. Isi rihanganira hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na leta y'Ubushinwa ryatangiye kuva kera hose, yaba ari mu gisate cy'intambara cyangwa se cya gisirikare cyangwa se mu gisate cy'ubukungu. Isi intambara imeze nk'ibera inyuma y'amarido iri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa. Islam situtumye hagati y'Ubushinwa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ikihe gihugu cyabasha gutsinda ikindi mu gihe cyose byaba bigiye mu ntambara hagati y'ibino bihugu bibiri. Mu kiganiro cy'umutwe tugiganira ku igereranya ry'ibisirikare hagati y'igisirikare cy'Ubushinwa ndetse n'igisirikare cya Amerika, yaba ari ingano y'intwaro y'ibino bihugu bibiri byose bifite, yaba ari ubwoko bw'izo ntwaro cyangwa se tekinike buri gihugu cyose cyakoresha kugira ngo gisinde umwanzi wacyo mu gihe bino bihugu bibiri byaba byisanze mu ntambara, kandi bifatwa nk'ibihugu bibiri bya mbere biyoboye isi muri kano kanya. Utuze amatwi ikiganiro cy'umunsi guca ku muyoboro wa Ozone Info kuri YouTube. Muhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Wari umushyashya wa Kenshi kugira ngo n'ubutaha ujye ubasha kureba ibiganiro byose bicukumbuye bice kuri muyoboro. Waye wakunze kino kiganiro wakanda like ndetse na share kugira ngo na bagenzi bawe nabo babashe kubona kino kiganiro nawe wakunze. Ikaze. Duhereye ku igereranya ry'ibisirikare hagati y'igisirikare cy'Ubushinwa ndetse na Amerika ku gice cya mbere. Iki ngiki akaba ari igice cy'urugamba rubera mu kirere twadusangamo indege zitwa fighter aircraft jet. Izi akaba ari indege z'indwanyi rwose zirindwa mu gihe cyose zaba zitumwe ku rugamba mu kugira ngo zisuke ibisasu byinshi ku mwanzi wese izi ndege zaba zitumweho. Kuri ubu bwoko bw'indege bwitwa fighter aircraft jet, leta y'Ubushinwa ikaba itunze indege zigera ku 854 mu bubiko bwazo, mu gihe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite indege zigera ku 854 zakoresha mu rugamba rwose mu gihe cyose kino gihugu cyaba kisanze mu ntambara. Dore kuri ubwoko bwitwa fighter aircraft jet ku ruhande rw'Ubushinwa bukaba butuze ubwoko bwitwa Shenyang J-15, izi ngezi akaba ari indege rwose z'indwanyi. Bitewe no kuri zino ndege zirindwa mu biko rugamba, amaleta yose mu burengerazuba bw'isi yise zino ndege flying sharks cyangwa se amafaguruka.
Ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri fighter aircraft jet bakaba bafite indege zitwa F-16C cyangwa se D Fighting Falcon, kandi bakongera bakagira ubundi bwoko bwitwa F-22A Raptors. Zakaba indege z'indwanyi zikorwa n'uruganda rw'abanyamerika rwitwa Lockheed Martin rukora indege za gisirikare. Tujye ku gice cya kabiri cy'urugamba rukorerwa mu kirere, turasanga indege zitwa transport aircraft. Izi ngizi akaba indege zakoreshwa mu gutwara ibintu byose abasirikare baba bakeneye ku rugamba no kugemura buri kintu cyose cy'ibanze buri musirikare yakoresha ku rugamba mu gihe cyose yaba gikeneye. Kuri transport aircraft, igihugu cy'Ubushinwa cyaba gifite indege zigera kuri 289, mu gihe igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifite indege zigera kuri 957 zose mu bubiko bwazo, cyakoresha mu kugemura ibikoresho byose mu basirikare ba Amerika bakenera ku rugamba cyangwa se kujyana ibindi bintu byose by'ibanze abasirikare bakoresha ku rugamba. Tubanje tukareba ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakaba bafite indege zitwa C-5 Galaxy. Zakaba ari indege rwose zikubisa amaso nini cyane. Izi ndege za C-5 Galaxy akaba ari indege nini cyane rutura, zifite n'ubushobozi bw'uko zabasha kwikorera izindi ndege ntoya cyangwa se z'intambara zaba zagiriye ibibazo ku rugamba. Buri cyose izi ndege zaba zikenewe kwitabwaho kugira ngo zibashe kugaruka mu gikorwa cy'intambara. Izi ndege za Galaxy C-5 akaba izo ndege Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoresha ku rugamba. Ku ruhande rw'Ubushinwa bukaba bufite indege zitwa Y-20. Zakaba indege zikorwa n'uruganda rwitwa Jiangxi Aircraft Industry Corporation rukorera mu gihugu cyo mu Bushinwa. Uruganda rwa Jiangxi Aircraft Industry Corporation rukaba uruganda rukorera muri Leta y'Ubushinwa rushinzwe gukora ikoranabuhanga n'indege zigezweho z'intambara zabasha kwifashishwa na kino gihugu cya Leta y'Ubushinwa. Tugiye ku kindi gice cyitwa attack helicopters. Ngizi akaba ari indege z'intambara gusa ziri mu bwoko bwa kajugujugu zakoreshwa ku rugamba. Attack helicopters ngizi akaba ari indege za kajugujugu gusa nazo zatanga umusaruro mwinshi ku rugamba mu gufasha abasirikare bose ba buri gihugu muri bino bihugu bibiri ari cyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa. Kuri ubu bwoko bw'indege bwa attack helicopters turasanga yuko igihugu cy'Ubushinwa gifite indege 161 zonyine, mu gihe igihugu cya Amerika gifite indege zigera ku 1000 zose z'ubwoko bwa attack helicopters zikoreshwa mu ntambara umunsi ku munsi mu gihe cyose igihugu cya Amerika cyaba kizikeneye. Kuri ubu bwoko bw'indege igihugu cy'Ubushinwa cyaba gifite indege zitwa Z-20, mu gihe igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifite izitwa Boeing AH-64 Apache. Izi akaba izo ndege za mbere igihugu cya Amerika gifite ziri mu bwoko bwa attack helicopters zikoreshwa mu kurimbura umwanzi wese w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tuvuye kuri indege zitwa Boeing AH-64 Apache igihugu cya Amerika gitunze, kikaba gifite n'izindi ndege zitwa McDonnell Douglas MD-500 Defender. Izi ngizi nazo akaba ari indege za helicopters zirindwa mu biku rugamba kandi zisuka ibisasu byinshi ku buryo buri wese uzitumyeho atabasha kuzicika. Tukiri mu rugamba rukorerwa mu kirere, bino bihugu byose bikaba bifite indege zisanzwe zakoreshwa nko muri patrouille n'ibindi bikorwa byose byakoreshwa mu kirere mu ntambara. Ubwoko bw'indege za helicopters zisanzwe zakora ibindi bikorwa byinshi bitandukanye by'intambara. Igihugu cy'Ubushinwa kiba gifite indege zigera kuri 913, mu gihe igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifite indege zigera ku 5737 zose mu bubiko bwazo. Izi ngizi akaba ari indege zitwa helicopters zakoreshwa mu bindi bikorwa rusange by'intambara, harimo nka patrouille cyangwa se gucunga ikirere n'umutekano wose w'ikirere mu gihe cyose bino bihugu bibiri byaba byisanze mu ntambara. Tugiye mu rugamba rubera mu mazi, turasanga kitwa aircraft yacht carriers. Ubu bukaba ari ubwato rutura bwakoreshwa nk'ikibuga cy'indege mu kwakira indege zose z'indwanyi zakoreshwa na bino bihugu byombi. Si ibyo gusa, muri ubwato bwa yacht carriers aircraft bukaba bufite ubushobozi bw'uko bwabasha kurasa ibisasu byinshi kandi bya ballistic missile byose baba bihaye amarangamerekezo kandi bikasubira kujya kurimbura ahantu babyohereje. Kuri ubwoko bwa aircraft yacht carriers, igihugu cy'Ubushinwa kiba gifite ubwato bugera kuri 2 bwonyine, mu gihe igihugu cya Amerika gifite ubwato bugera kuri 11. Kabona ubwoko bwa aircraft yacht carriers. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zifite ubwato bugera kuri 11 harimo nk'ubwitwa USS Abraham Lincoln, USS Lexington CV-2, hakabamo n'ubwitwa USS Gerald Ford CVA-78. Ubwo akaba ari ubwato rwose rutura bukoreshwa mu kugira ngo bafashe igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abambari bacyo mu gihe cyose ibyo bihugu byaba byisanze mu ntambara. Urugero nk'abo n'ubwato bwitwa USS Abraham Lincoln akaba ari ubwato bwoherejwe ejo bundi bujya gufasha igihugu cya Israel ubwo igihugu cya Iran cyarasaga ibisasu byinshi bicuncumuka mu kirere cya Israel. Buno bwato bwahise bwoherezwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bujye gufasha igihugu cya Israel kurwanya umwanzi wabo ari we Iran ikimara kubarasa bino bisasu byinshi mu kirere cyabo. Aya mato rutura y'intambara akaba ari mato nayo arindwa mu biku rugamba rwose rwaba rubera mu mazi, bitewe n'uko yabasha no kurasa ibisasu byose byarenga inyanja cyangwa se amazi bikajya kurimbura ku butaka, bitewe n'ahantu ibisasu byose byaba byoherejwe n'amarangamerekezo yose byaba bihawe. Tugiye ku gihugu cy'Ubushinwa kikaba gifite ubwoko bwitwa China Liaoning Type 001 bwitwa Shandong. Akaba ari ubwato bubiri bwonyine kino gihugu cy'Ubushinwa gitunze, nabwo akaba ari ubwato rutura.
bwakora akamaro neza gahuye n'akabu n'ubwato bw'abanyamerika mu gihe cyose bino bihugu byaba byisanze mu ntambara. Tugiye ku kirisho cy'urugamba rubera mu mazi, ahangaha tuhasanga icyitwa Navy Fleet. Ahangaha akaba ari amato asanzwe gusa nayo yakoreshwa mu kurasa mu ntera ntoya mu mazi cyangwa se mu rugamba rwari ruri kubera mu mazi. Kuri aya mato y'intambara y'iyo Navy Fleet, igihugu cya Amerika cyari gifite amato agera kuri 471, mu gihe igihugu cy'Ubushinwa gifite amato agera kuri 730 yose yakoreshwa ku mirongo y'urugamba ibera mu mazi. Tuvuye mu mazi tukerekeza ku mirongo y'urugamba ikorerwa ku butaka, ahangaha turasanga icyitwa multiple launch system. Ibi ngibi akaba ari imodoka rwose bikoreshwa mu kurasa ibisasu byinshi mu gihe gitoya. Si ibyo gusa, izi multiple launch systems zikaba zakoreshwa kugira ngo zibe interceptor cyangwa se zikoreshwe mu kuzimya ibindi bisasu byaba birashwe, zikazimya ibyo bisasu bikiri mu kirere bitaragera ku butaka ngo byere ikintu na kimwe bibasha kwangiza. Multiple launch system igihugu cya Amerika cyari gifite izijya kuri 694 gusa, mu gihe igihugu cy'Ubushinwa gifite izijya ku 3180 za multiple launch system. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari gifite izitwa M270. Izi multiple launch system za M270 z'abanyamerika zifite ubushobozi bwo kuzabasha kurasa round zijya ku 12 masegonda 40 yonyine, kandi buri round izajya zirasa ibisasu birenga 6 byose mu gihe gito kingana gutyo. Ku ruhande rw'Umushinwa turashanga ibyitwa A300. Bino byakaba ari imodoka by'intambara byakoreshwa mu kurasa ibisasu mu ntera ndende. Ukajya n'ibindi byitwa PCH 191 Modular Long Range Multiple Launcher. Ibintu byakaba ari imodoka by'intambara byakoreshwa mu kurasa imvura y'ibisasu ku mwanzi wese w'Ubushinwa mu gihe byaba byisanze mu ntambara. Ku rundi rugamba rubera ku butaka turasanga icyitwa Towed Artillery. Ibi akaba ari imashini by'intambara byakoreshwa mu kurasa ibisasu gusa mu ntera ntoya mu gihe abasirikare baba bari kurwana begeranye. Turasanga ko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifite ibigera ku 167, mu gihe Ubushinwa bufite ibigera ku 434 byose bya Towed Artillery cyangwa se imashini by'intambara. Twirukanye ku bifaru cyangwa se byitwa tanks mu ndimi z'amahanga, turasanga ko ku bifaru igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifite ibifaru bigera ku 4657. Muri ibyo bifaru bitunzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba ari nk'ibyitwa M1 Abrams, M26 Pershings n'ibyitwa Light Tanks M2. Ibi ngibi akaba ari ibifaru bikoreshwa ku mirongo y'urugamba kandi bigatanga umusaruro cyane. Nka bino bya mbere byitwa M1 Abrams akaba ari ibifaru rutura byaho igihugu cya Ukraine kugira ngo kibyifashishe mu ntambara kirimo kirarwana n'igihugu cy'Uburusiya, kandi akaba ari ibifaru Volodymyr Zelensky ndetse n'abasirikari be batangaje ko biri gutanga umusaruro cyane mu guhabya umwanzi wabo ari we Burusiya. Ku ruhande rw'ibifaru Ubushinwa bukaba bufite ibifaru bya 5000 byuzuye, harimo nk'ibyitwa ZTZ-99 bikaba bibasha kurasa mu ntera ya kilometero 5 zose. Si byose kandi ibifaru bikagiye ubundi bushobozi bwo byabasha kurura imisozi yose uko yabigoranye, bikaba byajya mu mirongo y'akazi kandi bigatanga umusaruro. Ku bindi bifaru bitunzwe na Leta y'Ubushinwa akaba ari ibyitwa WZ-123. Ibyo akaba ari ibifaru rutura kandi birasa ibisasu byinshi, bikaba byakoreshwa na Leta y'Ubushinwa mu gihe cyose yaba yisanze mu ntambara n'ikindi gihugu runaka. Ku kindi gice cy'urugamba rubera ku butaka turasanga icyitwa ballistic missiles. Ibi ngibi akaba ari ibisasu bikoreshwa mu kurasa mu ntera ndende kandi bikarasirwa kurimbura. Leta y'Ubushinwa ikaba itunze zigera kuri 242, mu gihe igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifite ballistic missiles zigera ku 1300 zose mu bubiko bwacyo. Twirukanye ku bisasu kirimbuzi ari byo byitwa nuclear bombs mu ndimi z'amahanga, turasanga ko Ubushinwa bufite nuclear bombs cyangwa se ibisasu bya kirimbuzi bigera kuri 500, mu gihe igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifite ibigera ku 544. Bakaba ari ibisasu bivugwa yuko buri gihugu cyose gitunze mu bubiko bwacyo, gusa nabyo byagenda bitunga ubushobozi bwo kurimbura bitewe n'uko buri gihugu cyose kiba cyaragiye kibikora mu buryo bwacyo cyifuza. Twirukanye ku mbaraga z'abasirikare, yaba ari abakoreshwa mu mazi cyangwa se mu kirere cyangwa se ku butaka, igihugu cya Leta y'Ubushinwa kikaba gifite abasirikare bagera ku 510 by'abasirikare ba reserve cyangwa se abasirikare baruhukijwe. Gusa reserve force akaba ari abasirikare nabo bakinirwa mu gihe cyose igihugu cyaba kibakeneye, baba bava mu kiruhuko bakaza kurwana igihugu cyababyaye. Kuri abasirikare ba reserve force, igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiba gifite abasirikare bagera ku 799 bose baruhukijwe, gusa nabo baba bahamagarwa mu gikorwa cy'intambara icyo ari cyo cyose igihe cyose baba bakenewe n'igihugu cyabo ari cyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku basirikare bakiri ku mirongo y'akazi cyangwa se bari mu kazi k'umunsi ku munsi, igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiba gifite abasirikare bagera ku 328 bari mu kazi. Bakaba ari abasirikare bagabanyije mu bice byinshi bigiye bitandukanye, yaba ari igice cy'abarwanira mu kirere, igice cy'abarwanira mu mazi ndetse n'igice cy'abarwanira ku butaka. Tugeze kuri bano basirikare bari mu kazi, Leta y'Ubushinwa ikaba ifite abasirikare bagera kuri 2,235 bose babarirwa mu kazi umunsi ku munsi. Muri ibyo bice bitatu bya gisirikare twavuze rero abasirikare barwanira mu mazi, ku butaka, tutibagiwe n'abo mu kirere. Tugeze ku ngingo y'imari ishorwa mu gisirikare buri mwaka hagati y'ibintu bihugu bibiri ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Leta y'Abashinwa,
Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiba gishora amafaranga arenga miliyari 916 buri mwaka z'amadolari ya Amerika mu gisirikare, mu gihe igihugu cy'Ubushinwa gishora arenga miliyari 130 z'amadolari ya Amerika mu gisirikare buri mwaka. Niba wakoze kino kiganiro twandikiye muri comment igihugu ubona cyatsinda ikindi mu gihe bino bihugu bibiri byisanze mu ntambara, hari iby'Ubushinwa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wari umushyashya kuri imero wa Ozone Info wabasha kwiyandikisha kugira ngo n'ubutaha tuzabasha gucika ibiganiro byacu bicukumbuye bica kuri iyi channel. Nongeye kubashimira mwese mwari mukurikiye kino kiganiro muri kano kanya. Bifurije n'ihirwe mu byo mukora byose kandi kubagira n'iby'agaciro kuri uyu muyoboro. Ibiganiro byacu nakagaruka naho ubutaha.